Ortabızda bir balabız, bir kızımız var bolçu. Çındığında turmuş degende senin sapkısı mına şunda eken. Men ayalımdı köp tilde çümün. Çaçı dele uşuncalık uzun bolçu. Kokus çaçı betime deyip çaçın alçı dep uşatlı. Kokus canımdan çıkıp kalsa cılçı deydiler. Tamak bış dese bar cep turçaz baram. Televizor körüp oltursam kokus ötüp kaçsay dep ayalımı bakıpçılar. Negedir men ayalımды uşuncalık jaman körчүмүн? Bolbosa ayalım men. Oşentip Allah'ın sınavısı takdir eken ayalım kaza olup kalgandan keyin ayalımın ordunu uşuncalık düşündüm. Balamdı kaynenem uyuna aparam, kızım da olsa mektepke aparam. Ayalım kaza olgandan keyin kızımды mektepke aparayın dep çaçını taradım. Birok emnegedir okşoşpayt, ara kılam, beri kılam. Kızımdağı ayalımdın ötkönünden keyin köngüle çöktü. Köp nersege köngülümü bay koydu. Men kızımın çaçını uşuncalık hareket kılıp salıp bereyin deyim, birok sala albayman. Arı kılam bolboyt, beri kılam bolboyt. Baykuş kızımdın maga boru orup, atake, bugün mektepke barbayla koyunca. Geçiktim, geç kaldım. Eğer geç barsam, mugallimece meni vurşat. Makul dedim da, ecekeyine çalıp cevap surap koydum. Balamdı olsa, kayınnem uyundan alıp gelem. Tamağın berem. Tamak dele baykuş ayalımday jasay albayım. Bir gün kartoşka kurudum. Kartoşkam kuyup ketdi. Bir gün botko jasadım. Al bışpay kaldı. Baldarımda bilet. Tamak, al tamaktı jey albayt, birok argasız jegenge majbur kılам. Arı kılam, beri kılam, tep zorga uктаtam. Ayalım köz ötkөндөн keyin jumuşuma dagı barıp je jakşı iштей алам, күндө кечигип барам. Албетте канчалык эрте барайын деймин, кызымдын чачын тарап ары бери кылганча вакыт өтөт, кызымды сабактан кечиктирем. Кызымды алып барып таштап жумушка барганча жумуштан кечигем. Ошентип бир күн жетекчибиз жумуштан sen mintip geçip gele versen anda jumuştan boşap jönele ketpeysiňbi? İşteysek, jakşı işte bolsa get de öyle betke aytdı. Albette ayalımdın azası meni kıynap atkanası kelgensip, jetekçimdin jumuştan getsen get, bolbosa işte, bolbosa get dep aytkandygy uşunçalyk katуу tiydi. Oşol jere turduna jumuşun taştap turup ketip kaldım. Ben güne jumuşsuzmун, eç nersem jok. Bir gün uyga svet, gazdın suwun töleş kerek. Barıp очередке turdum. Очередке tursam bir uçurda bir aksakal vuruştu. Bir ayal ece vuruştu. Janagı tölөгөндө kabul alıp poçtadagı ayaldın da bir közü bakırıp kıykardı. Albette men özüm күнөөлүмүн. Nege? Ayalım köz ötkөндөн keyin ayalımды estep uşunçalyk ыйлан. Ayalım ekөөbüz sırdaşkan, oynagan күндөр. Baldarыбызга çoğu tamak bergen күндөр. Baldarыбызды çoğu oynatkan күндөр. Jumuştan çarçap kelseň, jılmayıp tamak tosup algan күндөр. Tamak jasap, jılmayıp tosup algan күндөр. Bugün jok. Sırttan gelsem, janaga kulku şaң ızıçuu olup turgan üydü neçi boş. Muzdak uy, karangı. Emne degen жарыткыч светтерди koyup salgan birok üydün içi karangı. Neke ayalım jok. Baldarım ыйлайт. Tamagын jasayın. Tamagын jasasam jakşı, jasay albayım. Satıp alıp keleyin deyim, aksam jok. İşteyin desem baldarımны karaş kerek. Kayınne kayıntama jaten neme bereyin desem
Аларга менин балдарым көнбөйт. Аябай кыйналдым. Аялымдын кадырын ушунчалык түшүндүм. Чындыгында бүгүнкү күндө мындай эркектер да жок эмес. Аялы канчалык тосуп алат, канчалык сыйлайт, урматтайт, сырдашкысы, сүйлөшкүсү келет, бирок ага көңүл бурбаган эркектер толтура. Албетте андай эркектер бул окуядан сабак ала турган нерсе. Сен бүгүн керсеп аялыңа көңүл бурбайсың. Аялың жөн эле кетип калат. Жөн эле кетип калат. Байкуш балдарыңа кыйын. Балдарың не кылсын? Алла сактасын андайлардан. Аялымдын көзү барына сыйлап, барктай албай калгандыгым үчүн аябай өкүндүм. Бирок арга жок. Урматтуу достор, эртең биздин жашообузга дагы мындай күн келип калуусунан Алла сактасын. Андайдын жүзүн Алла ара кылсын. Келиңиздер, аялыбызга жакшы сый-урматта бололу. Албетте эртең бул байке сыяктуу өкүнүштө калбайлы. Барыңыздарга Алла Таала бактылуу жашоо берсин.